Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bo'lsin jayimdan, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Adillar var. Assalamu alaikum. Bulgun qaldim uzaqda, bulbul ko'ngli dur bag'da, xandafa qaryamizda, gezertik kayfli chaqda. Bulgun qaldim uzaqda, bulbul ko'ngli dur bag'da, xandafa qaryamizda, gezertik kayfli chaqda. Abdurrahim Arma, assalamu alaikum. Allah alfa. Bayami tarafı. Ziraharahu. Bayram, bu dil g'alyor tashvisha, gul alamda hamisha, baharimdan deg'isha, yilda har kun to'y bayram, bu dil g'alyor tashvisha. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bo'lsin jayimdan, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bo'lsin jayimdan, uzak düştü menzilim. İlimden Yüzüm şünadır Mahmud Halisi Lillahi Teala Allah'ım. İd Ramazan başka namazlar şekilde tefavüde mında 6 tane düşük tekbir var. Tekbir-i zevaid. Üçüsü evvel rekatta, üçüsü hem ikinci rekatta. Yani evvel rekatta Subhaneke okulunun 3 mertebe Allahu Ekber deyip aytmalı. Evvelki 2 tekbirinde 2 elini kulağına yetirip son elleri sallah kılmalı. 3. tekbirde 2 elini kulağa yetirip son göbeğin aşağında başka namazlarda şekilde bağla duru vermeli. Son Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim okuyup İmamı kıraatı şunu sizi biz muhtediler hamuş iyide ünsün durmalı. Yani bizler fakat dinler durmalı istemeyiz. 2. rekatta İmam Sure-i Fatiha'nı okuyor. Ondan sonra sure başıp maksat kıraat okuyup oluyor. Ondan sonra 3 mertebe Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip 2 elini kulağa yetirip sallah koyuver vermeli. Ondan sonra 4. mertebede ruku için Allahu Ekber diyor. Son rukuya gitmeli. Galatları başka namazlar şekilde. 2 namaz başka namazlar şekilde okuluyor. Fakat farklı şu 6 tane küçük tekbiri var. Her rekatta 3 tekbir. Evvelki rekatta Subhaneke'den son 3 mertebe imam tarafından Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip ses gelir. Evvel kısımda bizler el kulağa yetirip yere sallat durmalı. Üçüncüde el kulağa yetirip son sallaman göbeğin aşağıda bağlap durmalı. Son imam taraftan Sure-i Fatiha ve elinden koşuyan sure okular bizler dinle okurmalı. Son ruku secdeye gidip yandan 2. rekatta varıp 2. rekatta imam kıraat haras edeninden son Sure-i Fatiha ve elinden koşuyan Kur'an'ı okuyup olanından son yine 3 mertebe Allahu Ekber bir yer. Bunda hem bizlerim elleri kulağa yetirip koy vermeli. 4. mertebe Allahu Ekber deyip 2 eli göbeğin. Demek 4. mertebe Allahu Ekber deyip rukuya gitmeli. Ana şunun bilen eğit namaz halas koyuyor. Namaz okulanından son yanından imam 2 hutbe okuyor. Onu hem dinlemeklik sünnet, vacip her birliklerimize zeruri. Onu dinlemen hem gitmeli. Hem eliniz yerinizden turup amade olun bana namaz okunacak olun. Şartlarını beraber duruverin. Yadingda qirqin elim, geçmekte ayo yelim. Oni bo'lsin jayimdan, uzak عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني
يوم فطرهم ارجعوا ويقولوا ارجعوا. دام الله صاحب سعد الله مدير الاستخبارات والسوالية قرقن. دام الله عبد البشير معاونه قمندان طوري سرحدي وسوالية قرقن. ولن حرب دكتور خايشة العموم مردم متدين وخير الليش وسوالية قرقن غاب والقرقن عيد سعيد الفطرنات تبريك اسمنا هم لنزين عيد كرمزا من وسيلة واليوم مبارك ورشو الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي وأمتي أبو بكر. Sancayımdan uzak düştü menzilim. İlimden buldum cida, yariniz bulsun Xuda. Sizler bilen hoşlukta, geçen umre elvida. İlimden buldum cida, yariniz bulsun Xuda. Sizler bilen hoşlukta, geçen umre elvida. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Abdülmecid mahtumdir, buldum avara dilgir. Aşık belend pestinden, kança müşkilat mesir. Abdülmecid mahtumdir, buldum avara dilgir. Aşık belend pestinden, kança müşkilat mesir. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Müşairdir yazdım dastan, Xahiş Abdülmecid Xan. Xan defa qirqin ilden, ayra düşen bir cavan. Müşairdir yazdım dastan, Xahiş Abdülmecid Xan. Xan defa qirqin ilden, ayra düşen bir cavan. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Oy maşallah. Oy maşallah. Onu bösen cayimden, uzak düştü menzilim. Sami'ini muhteremler, bu tarana Türkiye İstanbul'da yaşayan dostumuz Abdülmecid Mahtum'un derxastlarına takdim oldu. Şair Damullah Said Abul İhsan, Müşir Belhi, Sada Hafiz Raci Cevzani. Yadingda qirqin ilim, geçmekte ayo ilim.
ميهنم قرق جان باغ بهارم وطنم قرق جان شير وأشعارم وطنم قرق جان كل ديارم ميهنم قرق جان باغ. السلام عليكم. وعليكم السلام. طاولنا الله القطن. طاولهم تشكر هم لعنت وهم قوم رايت معركة يورس منا بيردبو نور سوالي غرقنده بادرنده شهرنده ودوستlar bilen mana aylanıp hem جوانlar bilen sağ olsunlar. Bakayım olmalar tabi. Bakayım olun. دونيبان قل قل زارا خان دفا هم شور دفا دونيب قشياز بهارا قل ما يهنيم قرقن جان قل لدياريم بيهنم قرقن جان باغ بهاريم وطنم قرقن جان شير وأشعاريم وطنم قرقن جان كل دياريم بيهنم قرقن جان باغ بهاريم وطنم قرقن جان شير وأشعاريم وطنم قرقن جان برقر يا سيدي الأرجان بوليل در باغ بستان قرية كوك هم شغاب أطلاري نتسم بيان ميهنم قرق نامي جوز جان درعيان قل ميهنم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان فهلوان لرسن دبار قهرمان لرسن دبار هر يرين در إمارات شير جوان لرسن دبار كان سند عالم حافظ خوش زبان لرسن دبار قل ما يهنيم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان عالم حافظ سندبار هر قرياسي قل زار هميشه جمو جوشلاق قل شهري قرق بازار شاعر رحمن قرقين وصفين عشير للدزلار قل ما يهنيم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم وطنم قرق جان كل دياريم ميهنم قرق جان باغ بهاريم وطنم قرق جان شير وأشعاريم
وتنم قرق جان لديارهم بيهنم قرق جان باغ بهارهم وتنم قرق جان شير وأشعارهم وتنم قرق جان كان سند داغ درا آدن چقن هر یرا هر بر گلدک قریاسی دونی بان گل گل زارا خان دفا هم شور دفا دونی قشیاز بهارا گل میهنیم قرقن جان گل دیاریم بیهنم قرقن جان باغ بهاریم وتنم قرقن جان شیر وأشعاریم وتنم قرقن جان گل دیاریم بیهنم قرقن جان باغ بهاریم وتنم قرقن جان شیر وأشعاریم وتنم قرقن Allah'tan mübarek olmayan taraf. Kılarken mübarek olmayan. Ama daha gerek değil. Nerede geçiyor ayetler mi var? Ayetlerin hem de takvili yani çıkıyor. Karpını yiyeceğim doğru ne yapayım o da. Bana karpını uyutuyor. O da yiyeceğim. Karşıda o dağılda doğru. Hemmelerinin ayetlerine bir mübarek olsun inşallah. Hemmeler sağlıklı ve selametli olsun. Teşekkür ederim.